Tekal ayinat jato kalalte tiempo ayotik haini magna jaiba wabilal aba 10 años, 15 años, 20 o 50 años val. Ahí vale 60 años, 70 años, jaiba wabilal. Yaskan kanata jamal te kahwaltike. Mike binora spit esojotik. Te escucho tan de kahwaltike es hokinejotik desde que hay enotik. Jato da tiempo ini. Vaya vuelta kashwokoltik melel. Repenta hay okemat. Hay la mela wotan. Pero está lel te kushlejale. Hanish Dios ya yak permiso te hichas kota tojoltike. Como te memaba el kashwokoltike. Maba ya shiyihu botik. Y la will te oro. Te oro mero caros tojol. Maik machamero ayun te oro. Hanas te machamero ay stak ine. Yasman te oro Pero tasachival te oro ma hichuk aya. Te oro está iktamantiton. Kapal suk achal. Suk yantik tone dikte maik stuk. Oro stukel pero mato va chapambil. Bayel to skap. Kapal to sok te bin ma lekuke te achale te hiton. Hayun para que ya shlekub te oro hasta lekil oro. Tiene que hasta kak. Y allí chik ta horno. Hay un yawil te hasbil crisols vigil te yawile. Crisol a jundut ollita. Te meras kuchi un kak te crisole. Te ich otsela te oro te kapa suk te tane suk te achale suk te tone dike. Yash ochta horno mero kak yash kot. Sa juventa kak te tone te oro Te ma oro ke yash kata ta tans tu ke. Hana shil te mero oro Pero mato mero slipetuk, mato mero chikanuk te oro Hayun ich hushel te oro ich hushel ta lija. Buen hushbil te oro Y hich ati yash lipetis te oro y caro istohol como kashista kak. Hich te kushlejaltike, hermanos y amigos. Tiene que ash huokoltik ya kiltik te vintulane yu hichme yash yihu botik ya meshmuk ubshantes chun helicodandike. Vaya vuelta te answinike yash ilin yun te me jubuite junto tu vaso. Aiko el te splato Yash ilin yun hasta yasmachte snich anyun o te yute yinam yun te me buite bute jun vaso Pero como maba yihu ben. Ma yilo huokol. Yante me lekubista tulan chamel kashish yun cáncer. Kashish yun chamel te mero la igil svokol o kashish yun jun tulan accidente. Ma igbe ya este me bui jun vaso Te me voy te vas a huyo como iskobla lejmantik yan, mashamela wotan, shish, verbiyun como yijuvenish. Ma iskobla la yilte, copete, problema, ma iskobla callejón, shimeish. Kashi mishkunte, lucha las kilbesh yu el kahualtik, yahnate kahualtik escolta yotik, es mukoyotan, como la yiliste vinuti ay. Yash atek te kahualtike.
Hayun aunque kashin wokoldik, piskan kanate hanish kahwaldik, la yak permiso te hiches kota pasele, como te escucho yo tan te kahwaldike, desde que ayinat hasta yotik, maiba pek ahem te escucho yo tan te kahwaldike. Ayawaitama de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22. Hatas cuentas kushul yotan Jehová, temaba lajemotik, como Mike bin oreas lachtes kushul yotane, chite Lamentaciones 3:22. Te kahwaldike aunque kashbayel amul alejo, bayel te mulil ya está el tawante a hol, ya está el tawotan te mulletike, se cacuite kahwaltik mas nauge. Ay vaya vuelta que es la dixbach te mulil te está el tajole. Jasna te kahwaltik ya yila te kahwaltik. Pero ma valaje mat como vaya el skusho yo tan te kahwaltik tajtoholtik. Habitas cuenta te mulil te está el tajtoholtik. Pero ya envuéltate, hay veces hay chamel, hay cop, vaya problema, pero ya shkash bahel, pero hanish te skushul yotan Dios te yaskolta yotike. Hatas cuentas skushul yotan Jehová, te mava laje motik, como mayuk bin oreash lach te skushul yotan eschite, Lamentaciones 3:22. Hermanos, te kadía el hay mensaje ini. Te hay jabe kushulatish te kushulan Dios siempre es hokine hatihana shun ma gana. Mas kota wotan binuti ay des kushulan kahwaltik. Ay humbadas hokobonte hun yakubele. Ashante honeshi. Te yakubon ay veces chojolon takaye ma tuk yakaiba. Usho maltayotan Dios, chite Jacobel. Binka walhat. Usha tayotan de kahwaltike, hayon kushulato che. Kushulato como te escuchutan Dios, Mike binora shlachta toho. Ta versículo 23, ayawai biti ay, te escuchutan kahwaltike. Hichlach. Yachil aita jujun saf. Meros tal jun awotan shite skopte kahwaldike. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Kalayashwik asit. Na metes kushulyotan Dios. Yachil me ishian vuelta. Sunak akal soki nejates kushuyotan de kahwaldike. Hanas yunte bailas boloptes pensarte ans winigetike chikanas vinyas noptiklan mava consciente ay mavasna tajamal tes kushulyotan Dios tes hoki nejotike. Yachil aita jujun sab. Meros talel juna wotan habite fidelidad shie te jun yo tan te kahwaltike. Ushata yo tan kahwaltik. Y ma vayas kechach hasta que shlachat bahel. Y te machune te kahwaltike. Ushata yo tan sbahtel kinal. Yaka hokina va sok te kahwaltike. Hichias kalta kotan, chite Lamentaciones 3:24. Hichias kalta kotan. Te bin aikun, jate Jehová. Hayun hasmuk uline kotan stukel shion, chite Lamentaciones 3:24. Te me maigak inale, pero Jabun te diose, Jasokine jate diose, te mayukanae,
Hasokinejate Dios, Te me mayo wa amigo. Mayo machaldeke yilat. Pero hasokinejate Dios, Te me mayo familia. Hasokinejate Dios, Te me ayata tulan chamel. Hasokinejate Dios, Te me la leja mul. Sokineja Dios. Biyun te mashk ota wotane. Hayun te me la leja mul la metas toho el kahualdik. Te skushu yotan kahualdik. Ashmuk mete. Skushu yotan kahualdik. Te me ambe perdón. Yaspas perdón te kahualdike. Schelta Mike bin ora, a paso yashkote bin la paz te me las paz perdón stukelte cajualtique. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Yachil yashkot. Tamanti Lamentaciones 3:24. Hichia kalta kotanshi. Te vinaikun jate Jehová. Hayun aunque espisil yash lach bahel te vinaye aunque tukel janish shilon. Pero jasoki nejon te Jehová te escucho dan Dios jasoki nejon y tico tigmea hermanos. Tikashme euka tabanti ayesh jame yasmuk ulina wota nik te kahual tik Dios Chica manti ayesh. Versículo 25. Te Jehová lek vinyas pas vete macha hayas mukulin yotan. Te machas leot yune, ayaway hermanos, vine el descopca jualtique. Te Jehová lek vinyas pas ve. Te machas mukulin yotan, te machas leot yune. Te me hayas mukulina wodan te kahualtique, te me haka leh te kahualtique, leklach te vinyas pas ba te kahualtic ta tohole. Vinas yutzil mero wentuhbil te skop te kahualtique, te me hayas mukulina wodan te kahualtique, leklach te vinyas pas ba te. Haini hayas mukulin kodantik hermanos. Hayun hasmuk ulin kodan te kahualtique, te me ayata chamele, te kahualtique yabat yasleku bata chamel yastasmuk ula wotan, yastayipa wotan, y te me la yik atish balte kahualtique, bahatish abi, es bahatzok, tawantich ulchan, suk te kahualtique, yunish bamash lajotica, hermanos y amigos. Hatasmuk ul kodan tike haini. Dios sacó botik kusle haltik. Te me kotish yore yash bohotike. Bohotik abi. Yumbak ash tubil me kushinel tabahlu milale. Si ay lach lekshan te kushinel ha abi kushinel zbatel kinal. Vaya vuelta y cayotayelte más allá del sol. Manchuk me va only tabalu milal pe yahnata chulchan. Te ayate kahual. Allí con balta utzilal. Pero achune balta lek. Kuen balta wotante hich aye. Te Jehová lek viñas pas vete macha haya smukulin yotan hayun. Jame meria smukulina wotante Jehová biyun. Porque ais kushul yo tante kahualtique. Tas cheval yaspas perdón te me ay lach lech multik tas tohol te kahualtique. Hayun como ha Dios lek yotan, hayasmukulin kotan stukel, te answinigetike, maba tanto lek yotanik hermanos. Mame chapas confiar tanto tas tohol te answinigetike. Spisil meyas atahik por medio de interés, mayormente yo hay das holik te viñas pasike.
Yun spasi ganar tak in. Yes kanik ichbil tamuk te skush le jali que es kan mero primer lugar ayik. Casi mayuk te machamero yash te desinteresados vila vite. Hanash ya ateh porque yash albo tayot ayon te kahual que maik mero hich. Habayel te yas no pinut yas salte ansu winiketike. Pero te Jehová lekiot an stukel. Hayun hasmuk ulineko tan stukel shihon tayalel. Versículo 26. Halek chabuk tas mahliel te kolta yel yun Jehová. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Pinuti aymein hermanos te yash chabotik. Halek chabuk tas mahliel te kolta yel yun Jehová. Pina das chabotike. Te canaba hermano. A veces que buen lucha, es bon lumesh, bon li, ya les colta y el li, hay camigo, hay takin, ¿cómo va? ¿Cómo va inuko? Ay awai te colta y el yun te cajo altike. Mahnabin estal, mahnabin ora y estal. Mahna binuti escolta yon pero te cajo altike ya escolta yon stukel te cajo altike ya escolta yon te cajo altike kalach un cajo altik ma vaya escolta ishba tas cuenta ya te cajo altike ma hay muchas contra y non yun te ya te cajo altike ni siquiera ya escolta ishba. Te mai mas slava non yun, amal sela yun te ya kontak op ta yalel skop kahwal dik ma ba ya kolta yhva han shah ni han hva ya kalbe kahwal ila wilmine. Y te kahwal dik ya skolta yon. Aka yils ba sokstukel te kahwal dik. Como hay Dios ku un ma ba me ba on, ay papá. Aichtat hasbil Cristo Jesús, hayas kolta yon hayak mali, mawayash opohonish. Hasta de chambalam de tsiyash benta calle kawileta carretera ay me yahual me tsine de chambalame. Te me gachohta tonte tsiye ya meshkopohte yahuale ya me yal mashawutz imbonte chambalame, hon ku un meine. Maschiuk te yahual te tzie. Jato bal se te jotik, hermanos. Jato bal te jotik, snich anotik Dios, te ma ay machas chojotik taton, amayutz inotik ya meshkopochte kahual tike, ya meshkopochte kahuale, ya megawila vasox tuke. Ma vaya kolda yahwatik, ya malitik te kolta yel yun te kahual tike. Haya escolta yo tik te kahualtike, haya yabotik smukul kotantik. Hermanos, te hayab ahí está ya el mensaje ini. Hamesha naik te ais kushu yo tan te kahualtike, te kushulo te kaini. Chakata ya el mensaje ini kushulat yakawich ik como te kahualtike. Escucho yo tanta tojo. Hay un hijal de Lamentaciones 3:22. Hatas cuentas escucho yo tan Jehová, temaba la gemotike. Como Mike bin ores lachtes escucho yo tan chites kaukahualtike. Kushulotika ini, kushulonini porque te kahualtike. Escucho yo tanta tojoltik. Te manchuke. La jotikiste hichuke. Hayon hamia smukulina wo tante kahualtike. Mame shiwat. Toya metebukta jole. Na mete kahualtike. Haya skoltayat. Ay kahualtik.
hayas koltayotik, como ashbayels ushul yotans tukel. Llanto vuelta. Puedes seguir escuchando más reflexiones en Facebook, Sammy Chikoj, en YouTube, Sammy Chikoj Oficial, y en Instagram. Hasta la próxima. Dios les bendiga.